Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita belajar membaca niat solat bersama Ustazah Azlin. Niat solat subuh. Usalli fardha subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Usalli fardha subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Usalli fardha subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Niat solat zuhur. Usalli fardha zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardha zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardha zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niat solat asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niat solat maghrib. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Niat solat Isya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Semoga semua anak-anak dapat menghafal niat solat 5 waktu dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.